Što biste uopšte poručili ljudima dole na Kosovo i Metohiji? Ovo ipak je, možemo reći, da je udar na prosvetu, udar i na opstanak njihova. Ja ću, naravno, udar na prosvetu i na zdravstvo. Naredne nedelje ću već, nadam se, kada to sve krene, otići i sesti sa strane centralne Srbije u onaj kontejner i čekati naš narod i naše ljude koji ulaze i izlaze. Kosovo. Reč koja u Beogradu zvuči kao kletva, u Prištini kao zavet, a u Briselu i Vašingtonu kao hirurški zahvat koji nikako da zaraste. Ovo nije priča o svetim vodicama i mitskim junacima, već surova hronika o tome kako se jedna teritorija otima, ko je držao nož, a ko je okrenuo glavu. Od krvi na Gazimestanu 1389. do uranijumskih bombi 1999. istorija Kosova je istorija sistematskog brisanja jednog naroda i hladnokrvnog geopolitičkog inženjeringa. Danas ćemo ogoliti činjenice koje bole. Ko je kriv za današnje Kosovo? Da li je to Miloševićeva nesposobnost, Titova perfidnost ili hladni cinizam Zapada? Spremite se, jer ovo je istorija bez cenzure. Sve počinje 28. juna 1389. godine. Vidovdan. Za Srbe to je trenutak kada su izabrali Carstvo nebesko. Za realnu istoriju to je bio početak kraja srpske srednjovekovne moći. Iako su oba vladara, i knez Lazar i sultan Murat, ostali mrtvi na polju, strateški pobednik je bio samo jedan – Osmansko carstvo. Srbija je ostala bez biološkog potencijala da se odupre sili koja je nadirala sa istoka. Ali Kosovo tada nije postalo albansko. Ono je postalo tursko. Ono što će uslediti u vekovima pod otomanskom čizmom pravi je koren današnjeg problema – velika demografska transformacija. Prvi pravi ekser u kovčeg srpskog Kosova udaren je 1690. godine. Tokom Velikog Bečkog rata Srbi su ustali uz Austrijance, verujući u oslobođenje. Kada se austrijska vojska povukla, usledila je jeziva turska odmazda. Patrijarh Arsenije III. Čarnojević pokreće veliku seobu. Oko 37.000 porodica, što je najmanje 185.000 ljudi, napušta svoja ognjišta. Preko 360 sela na Kosovu i Metohiji ostaje potpuno pusto. Taj prazan prostor nisu naselili vanzemaljci. Naselili su ga Albanci koji su, prihvativši islam, postali povlašćeni sloj u Osmanskom carstvu. Dok je srpska raja plaćala harač i danak u krvi, novi doseljenici su uz blagoslov Porte postajali gospodari zemlje. Prava politička ofanziva počinje 1878. godine osnivanjem Prizrenske lige. Nemojte se zavaravati, to nije bio samo pokret za kulturu. To je bio projekat Velike Albanije koji je direktno gazio prava Srba, Grka i Slovena. Istoričar Jovan Cvijić beleži da je samo od 1876. do 1912. godine sa teritorije stare Srbije nasilno proterano 150.000 Srba kako bi se napravilo mesta za albanske koloniste. To je bio prvi moderni čin etničkog čišćenja na Balkanu, sproveden pod patronatom umiruće turske sile i uz prećutnu podršku pojedinih evropskih sila koje su želele da spreče širenje pravoslavnog uticaja. Onda dolazi 1912. godina, Balkanski ratovi. Srbija se vraća na Kosovo. Za Beograd to je bio povratak kući. Za Albance to je bila okupacija. Kraljevina Jugoslavija pokušava da ispravi demografsku nepravdu kolonizacijom između 1918. i 1941. godine, naseljavajući oko 65.000 ljudi. Ali taj pokušaj je bio slab, zakasnio i loše planiran. A onda dolazi Drugi svjetski rat i trenutak koji mnogi istoričari namerno preskaču – komunistička izdaja. Ko je kriv za današnje Kosovo? Prstom treba pokazati na Josipa Broza Tita i njegovu kliku. Dok su srpski mladići ginuli na Sremskom frontu, nove komunističke vlasti 1945. godine donose šokantnu odluku – privremena zabrana povratka kolonistima. Srbima koji su proterani tokom rata od strane italijanskih i nemačkih okupatora, koji su Kosovo pripojili Velikoj Albaniji, zabranjeno je da se vrate na svoja imanja. Zamislite taj apsurd. Država zabranjuje sopstvenim građanima, žrtvama okupacije, da se vrate kući kako se ne bi uvredili oni koji su tu zemlju zaposeli pod okupatorom. To je bio svesni čin slabljenja srpskog faktora zarad mitskog bratstva i jedinstva. Ali to je bio samo početak. Godina 1974. donosi ustav koji je faktički bio uvod u secesiju.
Kosovo dobija status de facto republike unutar Srbije. Imali su svoju skupštinu, svoj vrhovni sud, čak i pravo veta na odluke centralne Srbije. Srbija je bila jedina država na svetu koja nije imala nadležnost nad sopstvenom teritorijom. Granice pokrajine postale su nepromenjive bez saglasnosti Prištine. Komunisti su stvorili državu u državi, čekajući samo pogodan trenutak da se ta konstrukcija sruši. Taj trenutak dolazi 1981. godine. Samo godinu dana nakon Titove smrti, Albanci izlaze na ulice sa zahtevom Kosovo, republika. To nije bio pokret za ljudska prava, već separatistički juriš. Jugoslovenski vrh je odgovorio tenkovima, ali je seme bilo posejano. Srbija se budi kasno, krajem 80-ih, pod Slobodanom Miloševićem. Njegovo ukidanje autonomije 1989. godine dalo je Zapadu savršen izgovor da Srbiju proglasi agresorom na sopstvenoj zemlji. 90. su bile decenija tihe pripreme za egzekuciju. Dok je Ibrahim Rugova igrao ulogu balkanskog Gandija pred zapadnim kamerama, u planinama se rađala OVK. I tu dolazimo do najbrutalnijeg dela. Ko je stvorio OVK? Danas znamo da su agenti CIA i nemačkog BNDA godinama pre bombardovanja trenirali i opremali ove militantne grupe. Američki posmatrači su 1998. godine tajno predavali satelitske telefone i vojnu opremu komandantima OVK, dok je zvanični Washington OVK nazivao teroristima, njihovi agenti su im na terenu davali koordinate za napade na srpsku policiju. Eskalacija 1998. i 1999. godine bila je pažljivo režirana predstava. Slučaj Račak bio je okidač. Iako su forenzički dokazi bili sporni, William Walker je dobio sliku koju je hteo. Masakr civila. To je otvorilo vrata za Rambuje. Ali Rambuje nije bio pregovarački sto, već dželatov panj. Od Srbije je traženo da potpiše aneks B. Šta je pisalo u tom dokumentu koji je Milošević odbio? To je bio zahtev za totalnu okupaciju SR Jugoslavije. NATO trupe su zahtevale slobodan pristup ne samo Kosovu, već celoj teritoriji Srbije i Crne Gore, korišćenje aerodroma, luka i puteva bez ikakve naknade, uz potpuni pravni imunitet za svoje vojnike. Čak je i Henry Kissinger kasnije priznao da je Rambuje bio diktat i ultimatum koji nijedan suveren vladar ne bi mogao da potpiše. Usledilo je 78 dana pakla. Operacija Saveznička snaga. Bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, najmoćnija vojna alijansa u istoriji, bombardovala je malu zemlju u srcu Evrope. Ubijali su decu na nošama, rušili mostove i bacali osiromašeni uranijum, sve pod plaštom humanitarne intervencije. Rat je završen Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244. Iako je taj dokument garantovao suverenitet SR nad Kosovom, on je u praksi bio samo smokvin list za međunarodni protektorat koji je imao jedan jedini cilj – postepeno odvajanje teritorije. Nakon juna 1999. godine, Kosovo ulazi u mračnu fazu pod nadzorom UNMIK-a i KFOR-a. Pod očima 38.000 NATO vojnika desilo se najveće etničko čišćenje u modernoj Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Preko 200.000 Srba, Roma i nealbanaca proterano je iz svojih domova. Ali ni to nije bilo dovoljno. Došao je 17. mart 2004. godine. Martovski pogrom. Na osnovu lažne vesti o utapanju albanskih dečaka, za koje su krivi Srbi, pokrenuta je organizovana rulja. Spaljeno je 35 crkava i manastira, uništeno preko 1000 kuća, proterano još 4000 ljudi. Gde je tada bio taj moćni KFOR? Gledali su. Neki su se čak, prema svedočenjima, izležavali na suncu dok su goreli Visoki Dečani i Bogorodica Ljeviška. Međunarodna zajednica nije bila nesposobna, ona je bila saučesnik u tišini. I kao vrhunac užasa, priča o žutoj kući. Izveštaj Dika Martija otkrio je jezivu sumnju u trgovinu ljudskim organima. Zarobljeni Srbi su prebacivani u Albaniju, gde su im u improvizovanim klinikama vađeni organi za prodaju na crnom tržištu. To je surova istina o borbi za slobodu koju je Zapad podržao. Kada su francuskog ministra Bernara Kušnera pitali o žutoj kući, on se nasmejao
i novinaru rekao da ide da se pregleda kod psihijatra. To je taj cinizam koji danas kroji pravdu. Ko je dakle kriv? Krivi su komunisti jer su decenijama crtali granice protiv srpskog naroda. Kriv je Milošević jer je mislio da se protiv svetske sile može boriti prkosom bez saveznika. Ali najveća krivica leži na onima koji su 1999. godine pogazili međunarodno pravo da bi stvorili državu baziranu na etničkom čišćenju i trgovini organima. Danas je Kosovo nezavisno za 119 zemalja, ali je za Srbiju i rezoluciju 1244 i dalje pod okupacijom. Sukob na Kosovu nije završen. On je samo zamrznut. Od 1389. do 1999. ovo je bila i ostala zemlja spora. Ko nam je uzeo Kosovo? Uzeli su ga oni koji imaju moć da silu proglase pravom, a žrtvu zločincem. Ali istorija je duga igra. Dokle god postoji i jedan Srbin koji pamti seobe, metke u Račku i plamen u Gračanici, ovo pitanje ostaje otvorena rana na telu Evrope. Surova istina je da je Kosovo danas poligon geopolitičkih interesa, a običan narod, i Srbi i Albanci, samo su pioni u igri velikih igrača koji su davno odlučili da je Balkan njihovo dvorište za eksperimente. Istorija vas uči, zemlja se može oteti bombama, ali se duh ne može ubiti potpisima u nekim dvorcima u Francuskoj. I zato, sljedeći put kada čujete o rešenju za Kosovo, setite se 1945. i zabrane povratka. Setite se 1974. i ustavne prevare. Setite se 1999. i aneksa B, jer onaj ko ne poznaje ove surove činjenice, osuđen je da veruje u laži koje mu serviraju oni koji su nož i držali. Kosovo nije samo teritorija, to je ogledalo naše prošlosti i test naše budućnosti. Pitanje je samo, imamo li hrabrosti da pogledamo u taj odraz bez treptanja? Činjenice su tu, krivci imaju imena. Istorija ne zaboravlja, ona samo čeka svoj trenutak.